ngetokaken bocah nangapa kula ya Aldi blolih nemoni Ayah Aldi Ayah Aldi Ayah Aldi Ayah Aldi mamanya Naj Tuan Putri mamanya Najwa Tuan Putri mamanya Lili Dirli mamanya Dirli mamanya Dirli mamanya Dirli mamanya Dirli mamanya Dirli sayang ikatan getih beli mungkin bisa dipisahkan laki anak mantane anak mah langka bekas mamanya Kania mamanya Kania mamanya Kania mamanya Kania pengen nemoni anak kayak dipersuli dikatekan mas anak lan emboke apa diri kabli ngerasa kena sangat bulan kawa kandungan mungkin di kabli rasana lara omai enjen perihe wong ngetokaken bocah omai angel omai angel omai angel omai angel sing paling sayang mamanya Aisyah mamanya Aisyah mamanya Aisyah Alim mamanya Aisyah Alim mamanya Aisyah Alim Tuan Putri kembali sayang Bunda Fikri Bunda Fikri Bunda Fikri Bunda Fikri Ayah Aldi
pisan Oma Angel mung anak ganjelane saban dina nangis kesepian kacung Angel urip dipisah karo anakan Kacung Angel Tuan Putri sayang yang manis Hilal Putra apa diri kabli ngerasa kena sangang bulan gawa kandungan bos semangka mungkin dikabli rasana lara bos semangka berihe wong ngetokakeun bocah nang apa kula bloli nemoni